Ovdje u bašti nemačke rezidencije. Tek je prošao mjesec dana od kad smo se uselili i mogu vam reći da se već osjećamo kao kod kuće. Želim se iskreno zahvaliti na toplom prijemu koji smo ovdje doživjeli. Wir feiern heute den Tag der deutschen Einheit, ein Fest der Freude. Der Mauerfall am 9. November 1989 und die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 markierten das Ende eines Jahrhunderts, dessen erste Hälfte geprägt war in Deutschland und in Europa durch Krieg, Zerstörung, Leid und unvorstellbare Verbrechen, die vom deutschen Boden ausgingen. Wir werden in Kürze den 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs feiern und hieran schmerzlich erinnert werden. Mi danas slavimo Dan nemačkog jedinstva i to nam je jedno veliko slavlje i dan radosti. Obeležavamo dakle pad zida u novembru 1989. godine i ponovno ujedinjenje u oktobru 1990. godine koji obeležavaju kraj jednog veka koji je bio obeležen ne samo u Nemačkoj nego u cijeloj Evropi ratom, razaranjem, patnjom, nevoljom i nezamislivim zločinima koji su pokrenuti i koji su imali svoj koren na tlu Nemačke. Danas, odnosno, izvinjam se, uskoro obeležavamo 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata i to nas bolno podsjeća, dakle, na sve ove događaje. Rückblickend und auf die vielen aktuellen, scheinbar unlösbaren internationalen Frozen Conflicts schauend, erscheint die Wiedervereinigung oft fast wie ein Wunder. Sie zeigt aber auch, friedliche Veränderung und Versöhnung sind möglich. Dafür braucht es Geduld, Beharrlichkeit und viel politischen Mut. Und auch das ist eine Botschaft, die vom Tag der deutschen Einheit ausgeht. U retrospektivi i osvrćući se dakle na prvi pogled nerešive konflikte, međunarodne konflikte, izgleda da je nemačko ujedinjenje zaista kao jedno čudo. Međutim, on istovremeno pokazuje da je pomirenje, izmirenje i da su i promjene moguće. Zato je potrebna istrajnost i politička hrabrost i to je zapravo poruka koju želimo da šaljemo sa ovog dana i sa ovog mesta.